Mwakwa baby medidi afia amankwa tamaklo na wochi yedi nkomo pa wa enene dedi kan wutie don't worry ne mum hye no so se adware de kosi fia de bia no 5 minutes wo bedwam yedi nkomo hwe apomoden na wochi mu yakasa fa protect our little lungs enkra no se de feed wo mo no ehun nkomo an yedi enye problem se wan tie info medwada bepemele uko Facebook/Adom TV obetimi atie ana uko YouTube Adom TV tube nso a obetimi ahwe ewo ho beni oba Grace ena edin komo registered nurse wo piku ena na otwi mu ama no ho kwan a oni edin komo sa oba ena nso ye nurse ne mu akwaba edase enti se ye mofra ne yemfidi wo mu ye ne koyi ye sa problem ba mu a complications that we say now for treatment. Mostly no. Ube hono na ewu aba because ufidi no sanya akwasha na hero na mframa ne entu onya mframa na eye den ya obewu nanti we ne se bia me fidi akra enne me fidi no mehu se afa ne hwenim ne home na anye papa nye so serious ne metwa so na nye nyina ya dade ache maybe I watch na 2 days later na ko feed no na eno so me force feed no na no so bia fifi ni hwini na ne home no enye yi eno na menye concern ana say the first day I me hu say me feed me bia fifi ni hwini ne home ne nhyeda anye papa na ehona say me ye concern advice ni say hu say ne home ne nye papa no fa ne bra e bia nya feed no endorse ne kogu ho okay Ode ne ba ne ye hwe no a eno nia wo se ne ya yama no till say obeba later no na akodu etru a aha ne ahrawa na ma wenya yarewa foforo e wo na ahrawa oh sir say ya anye careful enu sutimi obetumi akonya aspiration pneumonia benya pneumonia akamu nti better say obeba no mbehwe say obetwa x-ray no metwa na wa hwe nia obeye aduane amede ma na anye ye na hu x-ray nyina bam because when aspiration pneumonia na oba do ye labs ne stand mani na hwe ne ekoso nti obi betimi aba just feeding na anya problem yetimi e ma no hoto no ana yes I would mean bad admission for days and months so depending on nia ekoso no ene ehu treatment ayeye obi betimi aba with obe check akra obi betimi aba within weeks na ho beto no na wakofi okay wow the complication ni be so one ye careful wo ba ne tumi free wo na free mu so a wo be wie train na wenya ahrawa ho yarewa bebre for that simple one ye lucky so wo ba no ebedu baby wo say ye de ne to life support so eno ne say eno no sa no ye de tube be hye wenum na yede akoshe wo ahrawa nim na yede machine ne susu machine no na ebe home aboa wo because I say untumi home yi so machine no na eboa wo ma wa home sisana ewom se nkura de but ewo age limit bi e ho de do ho ma wonya akura bi like you can still protect your lungs nkola na de age bia young from 0 to 18 years ejuma e wa han se wontumi home a hanom na obepi yan ejuma no se wontumi home yi na obehia life support ya da se ya wie pa na wo twa ya de nti bo dawro no a kire ye final message me final message ne se ya maame mo yen grandmothers ne yen papa no pamocho ye fidi nkola na mama yenye very careful but when so me manage ane keke no akọ ebe retire no na edin sensen bebre na bleach ne nyama ne so aye digu bottles mu transparent bottles mu no pamocho na yenjai okay yeah that say Madam Grace Kwam ye registered nurse wo piku ye pediatric intensive care unit wo kolebu na wo chimu wa boa ye se ye protect ye manketwa adikosi impani mu no wo mo lungs no ho de na ade be protect aduane a wo feed no force no wa me a wa me wanza ne ebro wo mo sa ka ho ene onya fe krampo de ye be sa hwe na ka ho ada na aduane no wa fe hunim se ho ka ya ye bi oh rade
enhu ye mobo menim se nene na wotwe yi nkomo a wotienti o de wonye obasa enti na wotwe besim se nkwa hoden wo ho a ye behia na mom enko endpoint ho na infections e hawadwen oba kono nko check ma free mema no so prostate ye nko Daniel ene sian unyina mo nko ye mo ye mranti a Moses so emma prostate nche no ansana cancer mfa no hu magima ansana wa Russia causes ye meda piku for ase Dr. Jimaima nyamisha woni team ni nyane Wendy Boateng ma nyamisha mo da se ne nkwa hoden wo ho a ebesehia